Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Pralaljen kodini. Amin nastavinajo kitabi Hemreslamđi ko poglavlje zabranime buča ko namazi. Pa inčallahu ta'ala avdika kera lafi taro zabranime buča ko namazi. Pa jek taro zabranime bučajtano hemodova omanuštaro lenjost ili nemarnost te mukel hem te açavel o namazi te nakldinel. O Resuli sallallahu ta'ala alaihi wasallam ki predaja koja beležini od Tirmizi, Ebu Davud, Nesai hem javera kavakirja gehar. E razlika maškarijamende hem olende mislindoj ko nevernikija tano o namazi. Subhanallah. E razlika maškaral amende hemolende o nevernikija tano o namazi. Pa dikindoj tarakava o manuš dikela ek opasnost kaj nabivalani te ponašineu pem te odnosineu pe premalo namazi lenjo ili nemarno. A ako mu kela o namazi taro jeqin ili ubeđenje kaj navalani te kldini ondaj pa na poopasno. O Allahi azza wa jal kawakeri ki sura Muddethir ma selekekum fi seqar soyo do waso angyatumen ano seqar a seqar tano thanano jehennemi pa kawen puchle soyo do waso angyatumen akate qalu lam nekunu min al musallin kawakeren nasiyamle taro kola namazi kldinena. Subhanallah. Dikindoj tarakava kuransko ajeti o manuš valani te razumini ko bori opasno te mukelem te açavi o namazi te na kldinel. Isto agar o Allahi azza wa jal ket kerala pelafi taro namazi ko prekalu e njavarde šthana ano Kur'ani kavakeri wa aqimu salah hem o namazi kldinen naredinela ko prekalo enjavarde štanano Kur'ani o manušaj taraki naredba taro Allahi o namazi te kldini. Dole su manuš Allahi te trudineupe ko bori i kaderi o namazi te namukel hem te na açavel. Aver butiko etani zabranimi ket kerla pelafi taro namazi zabranimoj tano pralalen o manuš te mukel te açavi o namazi ko džemati te na kldinel. O Resuli sallallahu ta'ala alaihi wasallam ki predaja koja beležini o muslim kavakeri. Nijek narodo na ne te mukel, na ne te açavel o namazi ko džemati, a odovate novel taro sebepi o Allahi te na zapečatini lengoro kalbi hem te kerellen taro nemarna. Subhanallah. A te na ovelo dovataro sebepi o Allahi te zapečatini lengere kalbija hem te kerellen taro nemarna. Pa prava musliman mangea te novel zapečatimo tiro kalbi hem te nove jektaro kolakula i tane nemarna. Trudin tu tiro namazi te kldineki džamija ko džemati. A ket kerela pelafi taro namazi ko džemati, o namazi kldimo kere hem ki džamija ko džemati na ne isto. O namazi ko džemati ani džamija itano ki pobari deređa taro bišu panđi, džiko bišu evta putija taro namazi koja itano kldimo kere povredno. Dole se o manuš po hajri te trudineupe piro namazi o farzi kobor tano kaderi te resel ki džamija hem ko džemati te kldini. Aver butiko je tani zabranimoj tano pralalen e nafila dobrovoljno namazi te kldineupe ko trin vaktija ili trin slučaja. Pa prvo vakti zabranimoj tano te kldineupe ko sabahi kada o kam lela te uštel. Duito vakti kada je zabranimo te kldineupe kada je tano o kam ano zenit. Zenit tano kada o kam ko pladne ano je kvaš
e havai te pena. Hem 3 vakti zabranimo te këldinel pe, anglalo akshami, kada o kam lela te perel. Musumanu fayin te piravi gajla, kwa këla 3 vaktia, tena këldini namazi ket kerela pelafi tarina fila. Javer zabranimo itano imanuše se piro ker te kerelle sar mezari, grobo ili limori. Agyahar so kodova ker nanete këldini o suneti na fila ili dobrovoljno namazi. O Resuli sallallahu ta'ala alaihi salatu wassalam kava keri. O manushalen, këldinen, këlaninen, ko tumare kera, se odovajtano najšukar namazi, ko ašajte këldinen, ko tumare kera, osim o farzi. Subhanallah. Dikindoj taro akaja predaja, dikaja so. Kaj najšužo namazi o manuš so šajte kerelle, tano namazi këldimo ko piro ker. Mislini pe, ko suneti, na fila, dobrono namazi, osim o farzi. Osim o farzi, ko ava kergjam, kaj tano povredno ki džamija ko džemati, taro bišu panj, džiko bišu efta putija, këldimo namazi, taro odovaso manuška këldini kere neli. Aver butiko ajtani zabranimi, pralalen, zabranimo je manušese, te spojini o farzi e sunetea ili na filaja, sar. Naprimer, klanini o farzi. Hem dela selami. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Hem odma palo odovatu uštel, te kerel nijeti, hem o suneti te këldini. Allahu akbar. Odolea bi spojini so o farzi e sunetea, so itano zabranimo, nego palo so dingjao selami taro farzi, ka čo, hem nešto kao kuini taro zikri. Ili, ako mangla odma tu uštel, ka uštel, ama kad si del pe taro doa tan, ko te o farz këldingja. Javer butiko e tani zabranimo e manušese, te na kavije imame. Kad penate na kavije imame, mislinaja kodova te džal anglalo imami, ko ruku ki seđda. Znači, penđarutno je tano ko hadisija, kaj Allah, Resul alaihi salam, kaj pretine manušese, ko džala anglederu imami ko ruku ili ki seđda. Veso manuš te pazini, hem te araki, dokitano ko namazi, ko farzi, hem këldini palu imami, te na džal anglalu imami. Niti te džali imameja zajedno, nego te džal palo imami, hari te kasnini. Isto je garda pralalen, zabranimo je manušese te këldini negde odvimo, u lavdo, korkori ki strana, ako je tano već o safi uspostavimo. I k primjer, amen, këldina i kindija. Pa eke tuke pral ko avela ki džamija, kasnini, ama ovna klaningja opodne. Pa budroma desinipe, ov kad si del pe ki strana, hem ka këldini opodne do kamena kate ko safi sijam e kindija klaninaja. Dvajtano zabranimo, nego o manuš ako su na klaningja opodne, ka kuvelandre, ka priključini pe ko safi, nije teja te klanini opodne, hem ako amen so klanina i kindija. Ovka kerel nijeti te klanine opodne, a na nele se dozvolimo te ulavi pe taro safi, te džal negde u duriki strana, hem korkori te këldini. Javer butiko je tani zabranimi pralalen, zabranimo i tano je manušese dokitano ko namazi, te vrtini pe, te irini pe. Sar prema pejgamberi alihi selam ki predaja koja beležine u Buhari, prema dovajtano nešto so o šeitani i čorela taro manušesoro namazi. Znači o vrtiva iraba, u stvari odovajtano so o šeitani onaleti, čorela je manušestar taro namazi. Pa budromaj samen prilika te dika. Dok sijam ko safi, klaninaja, pa eke tuke okotar neko kasninela, neko harini ki džamija, hem šungjola udara neko pravela.
И онда будрома десини пе мануш доки ко намази, шунгя удара, неко кугя андре, хемоле андрал доки ко намази, халале, којо дова со каснија. Павка пробини, тирини пе, те вртини пе, билосар, само те осетини или те дикел, којо дова инсани со каснинѓа на алоко вакти ки џамија. Значи, квајтано проблеми, со проблеми, со пемо пейгамбери алейхиссалам, одва ираба, вртиба, тану ствари, чориба, таро шејтани, мануше старан до намази. Люсо мануш фајте трудини пе, хем ти збегини, а кала забраниме буча. Јавер бути која тани забранимо мануше се, доки тано ко намази, пиро дикиба, пиро поглед, нупре ки хаваите фрдел. Забранимо. О Ресуле алейхиссалам кавакери ки предаја. Сојо дова не саме манушенцар. Доки тане ко намази, пиро дикиба, пиро поглед, упре ки хавај фрдена. Кавакеро пейгамбер алейхиссалам, ола чачи пасе, или ка чон, одовате керен, или коре каовен. Хадиси која билижини о муслим, хема кава најбутери сијамен, ко мануша, поготово прала колајтане ко берша, ке далена о текбири, па будрома џањова мануш те керел, Аллаху акбар. Значи лела текбири, хем пиро поглед, пиро дикиба фрделле наупре. Сојтано забранимо, а хем опасно. Пейгамбер алейхиссалам акери, чачи пасе ола, или ка чоно дова те керен, со те фрден пиро дикиба нупре, или коре каовен. Нисо мануш, алани те избегини кобортано кадери, кала забраниме буча, не били одолеа те грешини. Јавер бути која тани забранимо и тано пхалалем, о мануш ко руку, хем ки сеџда, те укуини Кур'ани. Осим и си изузетак, те пена, кеди о Кур'анско ајети, ано песте садржини дова. Тега ни значи тано изузетак. Али, основа и тано, дека мануше се забранинела пе ко руку, хем ки сеџда, Кур'ани те укуини. Авер бути која тани забранимо и тано пхалален, о мануш те шужјакери пиро намази, доки тане о мануша присутна. О Ресули салаллаху алейхи вассалам кавакери агјахар. О манушален, аракен тумен таро гаравдо ширк. Аракен тумен таро гаравдо ширк. Па асхабија пучле, ја Ресулаллах, а сојо дова гаравдо ширк. Абно пейгамбери алейхиссалам гаравдо ширк тано, о мануш те кланини, намази те кылдини, хем те шужјакерле, доко мануша оле дикена. Те шужјакери пиро намази, доко ле мануша дикена. Одувајтано со гаравдо ширк. Ава кергјам си неко англуно дерси, ко бори опасно ширк. Ема кергјам кај о Аллахи, едино харами ко ано простини тано, неко те керелле се со ширк. Доле со мануш валајнте на шел правален, таракала опасна буча. Опасна буча, те не би те пена одолеа, ки грешка те перел, хем последице баши одова те пхиравел. Авер бути која тани забранимо и тано о мануш те на кел, англало клањачи, значи англало мануш која тано ко намази, забранимо. Сарало ки предаја, о Ресуле алейхиссалам кавакери, кед био мануш џанела савојтано харами, те на кел англало мануш кова кланини, не би таротан мрдини саранда. Агјарало ки предаја, саранда со минутија, курке, масекија, берша, Аллаху алем на џана. А кала случај најбутери си, кеда и тане гужве таро џамие, и ондо мануша си гјаренати и клона вријал, хемовна дикела дал неко кълдинела илина, олесе и тано битно само теџал. Меđутим ки предаја алоем пенела, кед биџанел савој тано харами,
te naquel anglalo manush cu aclaninela, ne binaquel biagicherel saranda. So, najana, dole se pohaire manushese, te kerel sabori ili eventualno te pazini, hem ako su sigari, te dikel, te naquel anglalo manush cua namazi căldinela. Au manush cua clanini, hem primetini ca mangela neko te naquel anglalo leste, borgitano saraloki predaja te pružini pirovas, hemolete ačavi. Pa ako akavasi ne uporno te naquel, ki predaja alo, borgitano te ačavle te zaustavile, pa makar hem silaja. Se penela, olea itano o šeitani, olea itano o naleti. Isto agjarda pralalen, pokudimo itano emanušese, anglal te perel ki seđda, te mukel prvo pire kročija, pa tek onda pevasta. Hemodolea bi imitirini te pena edeva, koja kedaljala te bešel, prvo mukela okročija, pa tek onda ovasta. Znači pokudimo itano, te pere ki seđda, a prvo te mukel okročija, pa ovasta. Znači poispravno itano, o manuš kedađala ki seđda, prvo te perel vastencar, pa tek onda te mukel pire kročija. Aver zabranimi butiitani pralalen, zabranimo itano manuš dokitano ki seđda, te mukel pire musija ki tepika. Zabraninela pe sar muršenge, agyar hem džuvlenge. O musija mora te oven vazdimetari tepika. Samo ovastajtane ki tepika, ana hem o musija. Znači zabranimo hem muršenge, hem džuvlenge, o musija pire te muken ki tepika. Jer odolea saraloki predaja puna pe imitirinela pe orikono ili ođučel. A kvajtano bud prisutno, znači kod džuvla najbuter, kad perena ki seđda, perena znači hem emusjencar. Međutim, okvaj soj tamo ispravno, kaj samo o šake, ova stajtane ki tepika, a o musija morate oven vazdimetari tepika. Hem paluni zabrana abdisutne dersese itani, zabrani moje manušese pralalen, te kerel namazi dok anopeste osetini, kaj mora e nužda te izvršini. Zabrani mojtano. Saraloki predaja prema Rasula a.s. na ne namazi, keda itano hape omaro postavimo ili muklo. Hem keda o manuš osetini potreba piri nužda te izvršini. Na ne namazi. Keda itano omaro postavimo muklo hem spremno, hem keda itano manuš te pena osetini potreba, baš i fiziološka potreba, nužda te izvršini. Ne se o manuš anglalite koliko namazi, pohajri teđal, te izvršini piri nužda, pa tek onda ko namazi teđal. Ama ako kujagjar ko namazi, celo vreme le si godi kao vel ki nužda. Hem taro doa namazi na eto vele ništa. Akava sine savdi sase molina Allahe, o Allahi te del hajri, te oprostini, te uputini, hem molina Allahe, o Allahi te zori arkiri amen kodini. Wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.